Ćao! Kako ste? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi za novi vic. Prvo ćemo ponoviti stari. Hajde da počnemo. Kako staviti slona u frižider u 3 poteza? 1, 2, 3. Super. Sljedeće pitanje. Kako staviti žirafu u frižider u 4 poteza? Prvo, drugo, treće, četvrto. Bravo, super. Sada ćemo da čujemo novi vic. Lav slavi rođendan. Da li su sve životinje na njegovoj žurci? Ne, nije žirafa zato što je u frižideru. Well, I'm sure that you understood this part of the joke and that you knew the first 2 parts by heart by now. Okay, so let's translate the last part. Lav slavi rođendan. The lion is celebrating his birthday. Da li su sve životinje, are all the animals, na njegovoj žurci, at his party? Nije žirafa, the giraffe is not, zato što je u frižideru, because it is in the fridge, right? So, the new word here would be žurka. Ta žurka is feminine, it means party. And we use these phrases ići na žurku, to go to a party, izaći sa žurke, go out of a party, ili biti na žurci, to be at a party. Okay, so in our next video, we are going to play with these words like žurka and frižider and some other places, and we are going to make this really fun. Okay, just to tell you, this is not the last part of the joke. There is one more, I think. Okay, vidimo se uskoro. Ćao!